Tutaenda kuonyesha namna ya kupamba cupcake. Hizi ndo cupcake. Hii ndo icing yetu shaitengeneza tayari. Kama unavyoona hapa, tunataka tuanze kuipamba cupcake yetu. Tunaanza zoezi letu kama unavyoona hapa. Baada ya zoezi hili la kwanza, tunatumia nozo aina hii ya star. Stoe kama hii ndo tunabinya baadhi ya sehemu kama hivi ili cupcake yetu ipendeze. Hapa tunaendelea na zoezi la nyingine la awamu ya hatua ya tatu. Hapo tumeanza na hatua ya kwanza, tunakuja hatua ya tatu, tunapamba kwa namna hii. Tunamalizia cupcake yetu icing kwa zoezi hili la mwisho. Hii ndo stage yetu ya mwisho, namna ya kupamba. Hizi tunaita vipipi. Hivi zinakuwa na testa nzuri ambayo tutanyunyizia kama hivi kwenye cupcake zetu ili iwe na muonekano mzuri zaidi kwa yule anaenda dukani kununua bidhaa yetu. Kama unavyoona inakuwa ina muonekano mzuri. Naenda kufunika moja baada ya nyingine ili kuzifanya ziwe kwenye ubora zaidi kama hivi, muonekano wake kama huu. Kwa hiyo kisha kuweka dukani, keki yako mteja akija ana enjoy, anarudi tena kwa ajili ya matumizi mengine.